Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Kumbalong mentamo ngalaklep tiok le si khatta tarik ni kumtu hau nu benai beladep te hadin ke jingle hiar hiderde deputy chief minister don borom jungi cete jaka banantir don lang itu ki minister jong asam batru di jingon lang jong ki artul KCM jong artul district council ta karbi anglong autonomous council batga Giant Hills autonomous district council te hakatuga por gila penlong ni kata kajing ikran nak pentaban wanra ya kata kasungsuk sungsang tak tege jaka hapeding kajing ikan at ka ba lai south nemo tena galem jungi ni penpau jing sngongu si benta ya government ya gini ar government asam ban mekalia haga jing simkhia ka jungki nak pentaban penek pensa ya kasungsuk sungsang kamtam ya gitu di nongrep iba don situ bagelayo ban lek rap lek riam ka besuk rega ke bas ngau sifat kat kum gajing tip ka bingelayo dengan ngai bun preng jungi ngeliyo ihi hakikat to kat ne gilat pathai kubor bagi babun ngi song snong jo snong la pengap ki persya jo dia kan gajing lek jungi kar namar belai bang dalade hi ngelayo ban keren bar uhe snong hadin to ngiliya lek ngiliya keren bat uhe snong tu om kumne om ba ngi nyimpoi perkhat bahaka tu agreement yang soy kamot li menjur ban rep kita kijing rep ki balong seasonal ke ki balong sistem mo cubu kum kuba kum ki selapat hau kum ki riu hadem kum ta kerta tang bahaka ta agreement pade la tho ba an ailat no ban thum kaj bat sok turun dia kijing mut jung kinong lo pangap kamut ba kin rep hi kitu ki trasnong tak pat hantu ke tamba ipat kumalong mentate om ilong syu barep dak itu tradisional lawan rak kita ke traktor lawan rak kita tipu silu lalur ke tu jaka te kat kum jikti pengeliyo ba iman ba kini ginong karbi keldon lupa kata ka pelan ban rak no dak ikran dak skim untuk kelak badi dak skim lomba sarkar asam ne kelak badi skim naga karbi ala autonomous council te gane kelong ka ba nagleng jungi kum forum nisngeu khia gain bernisngeu persya ye gani namar balai balada wan rahan tu dek genja skim kormen tegan long nok ban kam train itu jaka ke namar oblong su bayar rep yang para tradisional hang tu tijin rep yu tak pat yang tu te naglem jungi ngim don kata kejing persya ndre ban rapat ikran skim tegan long ban kejing mujuki kalong bar kam train itu jaka ke yang senang lapangan Tiflasin ko sa kanungan ng senjam i kajing persa cuki yang jendek cuki. Aga jingi dei par katto ka kam te kelong kum nehi namar ba gitu ki traisnong hi ladon katto kat negi traisnong nang to hi ba pen pau ki jing persa halor to. Te hadin ka jing kran ka jung kisini te nagleng jungi ru nilas ngap ni te gidon ru katto kat ne gitu ki napreng nong snong hi mo ki bakar pat ban sange swa namar ba yo bakar put kata kare pereng kum ta ter ke. Te ngaleng jung niru ngaleng jung ang lahir di situ ngayo bareng kran wat bat wo hesno te konsan jung hesno ru kalong kunta to menta kesmi ni ngaleng jung new trap border dispute redressal forum manga sherman bat di ba pasa kumi spokesperson jungi te gi sisa ngi dei ban ya keduk mar khmat mo tangba terdepan appointment ru yo blese kepor kadang slam te hadin kumbang dio i hlat takubor bat nilayo kan kopi ba ala hakala theu trik jun arja theu riu te nagaliang ga sarkar megalaya kala constitute ni kala thau ya kata ka regional committee
naga penta ban penbeit no yu purusam hapene gini ke arjela ye gini kin riu teli ki jaka ki badangsa tena galiang jungi kum ke forum hagaba nengkong ngi penpau kata ka jing sngeungu ya ka sorkar namar ka jing chimkhia ka jongka ya ka ban le ye gini ke kam tam hagaban penbeit yu purusam hapene gini ke arjela ya ka balasa teng degi bun slam te ha ka jing ide bagani ni ne galiang jongka forum mentak sngi Dari ai da gani ga chithi la ne gani ga representation jungi sai deputy chief minister borom jungi kontrak ke sangma badru sai deputy chief minister badai pej gani regional committee balong ro arta chairman jungi regional committee kabire ba west jengtia ba siam langhar badangta sai deputy commissioner jungi west gent hill district ibalong kumi member la ne convener jungi ga regional committee te hagane ke sithi ke jungi te ngi aibe de subject ba comprehensive inspection and throughout preparation of the regional committee report concerning block 1 and block 2 tang katai namar ba ledangi pe hagane ga jintho kani ke notification ke ba ka sarkar kala dep penmi kani ke terms of reference te ne keleng jungi ngilas ngeu biang lut hang ne na dong sedong ye gini ki guidelines ne gini ki jingtho ke ba ka sarkar lai te na galeng jungi lengba gini ga sithi jungi ka bang le ai banta ka bang ni don ban kerpat ye ka sarkar ka long ba ka de ban but be thik kat kum gini ki terms condition ki ba ka sarkar ka le constitute ne ka le ai tang ka tai na mar balai ba om de bangi be ni kan no mo ye ga jing sisa ngi de ban kren ha ka ni ka MDA 1 kabaladep te galong kumni kita sistem kita condition kumta ter hande kabas ngausi galong ba nagaliang jong regional committee jong west jentia ngaru ngaya don lang arlai tili kijing yalang te kimlek residu site sport area tang sebung krok sebar toru kimlek sepo blok 1 lain na ya keren te kisup hatang ya gitu ki lokal ki badon situ ki lek gitu kisa ai kita report setang katai tang ba ngaya don bok tharai mo ngaba ba hak tu kepor kemut haga MDA 1 kijing keren kampat poi haga jing de bagan niga blok 1 blok 2 te de nang niga daw ba kat kum experience ka bang nilalap haga te ga MDA 1 dengi kerpat ya ga niga MDA 2 bomenta bar kham tam yai mas na phalang dhar bade chairman jong ka niga committee ba kat kum bala tho hang ne ba ide bale hiar de dal de hi sadu sikiti sport area ke om de ban sulai tangga te bulwok nang ni no po silong la ni nang te no po jwa de balik seduk itu di area ban sengap ru ya ke concern jong itu gibriu baru ban pe ya jing long jing man ki jeka ke kipan dong sedok titang kan ni hi gemut ba ke jing dawa ba ke jing kerpat ke jong